Umuntu uma umfollowa serious la ey'nkundleni, ikakhulukazi la ku-Facebook, already sewuyifeni yakhe lowo muntu. Une-badge yokuba yifeni yakhe lowo muntu. Loyo muntu uma umfollowa serious la kwi-Facebook, already ubonakala ngokuba ne-badge yokuba yifeni yakhe lowo muntu. So uye-ke lowo muntu loyo. Sorry, hayi seyangibiza insimbi manje. Uye-ke lowo muntu loyo ongacomplain-a ngaye uthi akakukhokheli akakufollow back. Abanye abantu nje angeke uze wabacomplainela because awunayo i-badge yokuthi uyifeni yabo uyabafollowa nawe. Uma ukuthi umuntu uyamfollowa kahle kahle usune-badge yakhe kuba yifeni yakhe. So uma ungenayo leyo badge kusho ukuthi lowo muntu awumfollow kwayiwena. So angeke uze ukwazi ukucomplain ukuthi bani ababhadali banomona. Akekho umuntu onomona nomuntu kwa-Facebook. U-Facebook uma ikholela nje yakholela. U-Facebook iyabhadalana. Abantu bonke ngabe ba-rich manje. So singacomplainela abantu ukuthi abantu njani. Abantu nje u-Facebook akabhadali bafethu. Uzodobha nalawo ma-cent here and there. U-Facebook iyabhadala. Bonke abantu ngabe basebenza wona u-Facebook. Uyabona? Ngabe bonke abantu ba-rich. So ukuze wazi ukuthi umuntu uyamfollow uzoyibona wena nge-badge ukuthi umuntu uyamfollow yokuba yifeni yakhe. Then ungacomplain-ke ngalabo bantu labo wena oyifeni yabo ukuthi hayi laba bantu laba abakhokhi. Hayi wonke umuntu uzothi umuntu abe busy. Abantu bayingenela ku-Facebook ngezinto ezihlukene. Abanye balalela intshumayelo, abanye bayibukela izithombe, abanye bayicheckela ama-joke. Abantu bangena ngezinto ezihlukene ku-Facebook. So angeke uharase abantu lokhu ukuthi abantu abangifollowe bafethu. Phela iy'nkundla akusindawo ye-bullying inkundla. Indawo yokuthi abantu bayijabulele, abanye bayikhiphela i-stress.